mwigireho nanjye nzaba umugabo. Amazina ye ni Kizito Mihigo. Afite imyaka 9 gusa yatangiye guhimba uturimbo tw'abana, maze nyuma y'imyaka 5 aza kuvamo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika uzwi cyane mu Rwanda. Mu mwaka wa 1994 ise umubyara Buguzi Augustin yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu binyamakuru bitandukanye Kizito Mihigo yakunze kuvuga ko gucika ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi biri mu byamuhaye inganzo y'ubutumwa aririmba. Amaze kugira imyaka 14 ubwo yigaga mu mwaka wa mbere muri seminari nto i Butare, yahimbye indirimbo nyinshi zirimbwa muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. No mu mwaka wa 2000 ubwo yari afite imyaka 19, Kizito Mihigo yari afite indirimbo zirenga 200 za misa. Mu mwaka wa 2001 yagize uruhare mu ishyirwa mu manota ry'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2003 yagiye kwiga muzika mu Burayi, maze mu kwezi kwa 9 mu 2008 aza kubona impamyabumenyi Diplôme défini d'études mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris mu Bufaransa. Yigishije muzika mu ishuri ryisumbuye Institut Provincial ryo mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2010. Mu mwaka wa 2010 Kizito Mihigo yashinze Fondation Kizito Mihigo pour la paix, Kizito Mihigo Peace Foundation KMP, iharanira amahoro n'ubumuntu mu bantu. Iyi fondasiyo yashinzwe hagamijwe ubukangurambaga ku bumwe n'ubwiyunge ikoresheje ubuhanzi muri za gereza no mu mashuri. KMP kandi yakoraga ibyitwa ikiganiro mpuzamadini cyahuzaga abanyamadini batandukanye kuri radio na televiziyo by'igihugu mu isaha imwe mu cyumweru yahariwe y'ikiganiro cyitwa umusanzu w'umuhanzi, cyaterwaga inkunga kandi kikanategurwa na Fondation KMP. Mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa Kanama, Kizito Mihigo yahawe n'umufasha wa Perezida wa Repubulika Madame Jeannette Kagame igihembo cyagenewe urubyiruko rw'indashyikirwa Sairwa Award. Muri Mata 2013 Kizito na fondasiyo ye bahawe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB igihembo cy'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 8 z'amanyarwanda nk'umuryango utari uwa leta ukora ibikorwa bishyigikira imiyoborere myiza. Mu mwaka wa 2009 yagiye yandikwaho n'ibinyamakuru bitandukanye by'imyidagaduro byo mu Rwanda nk'umwe mu basore bakurura abakobwa benshi mu gihugu. Mu mwaka wa 2012 yavuzweho urukundo rw'ibanga hamwe n'umuririmbyikazi Miss Jojo, ariko babajijwe n'itangazamakuru bose barabihakana. Ku tariki ya 15 Mata 2014 polisi y'igihugu yerekanye uyu muhanzi ivuga ko yamufatiye mu byaha byo kugambanira ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Imbere y'itangazamakuru Kizito Mihigo yarabyemeye abisabira imbabazi. Hari ku itariki ya 6 Ugushyingo 2014 nyuma yo gusubikwa inshuro 2 nibwo urubanza rwa Kizito Mihigo rwatangiye. Kizito Mihigo yongeye kwemera ibyaha byose ashinjwa, avuga ko abyicuza kandi abisabira imbabazi. Abariganwa na Kizito Mihigo bose uko ari 3 baburanye bahakana ibyo baregwa ndetse bakavuga ko bakorewe iyicarubozo. Muri urwo rubanza ubushinjacyaha bwasabiye Kizito Mihigo igihano cyo gufungwa burundu. Ku tariki ya 27 Gashyantare 2015 urukiko rukuru rwa Kigali rwakatiye uyu muhanzi igihano cy'imyaka 10 y'igifungo, rwamuhamije ibyaha byo kugambanira no kugirira nabi ubutegetsi buriho, ariko rumukuraho icyaha cy'iterabwoba. Ku tariki ya 14 Nzeri 2018 nyuma yo kureka ikirego cy'ubujurire yari yaratanze mu rukiko rw'ikirenga, umuhanzi Kizito Mihigo yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ku tariki kandi ya 13 z'ukwezi kwa 2 2020 Kizito Mihigo yongeye gufatwa ashinjwa ibyaha byo kwambuka umupaka mu buryo butemewe. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2 2020 polisi y'igihugu isohora itangazo ivuga ko Kizito Mihigo yapfuye, yasanzwe yiyahuye aho yari afungiye.
Ushobora kwibaza ngo kubera iki nabanje navuga ibi bintu byose kandi byaraguciye mu matwi warabyumvise. Nta gushidikanya ni igihembo mpuzamahanga cyagenewe umuhanzi Kizito Mihigo kandi atakiri ku isi. Niyo mpamvu nabanje nakwibutsa bimwe mu byaranze ubuzima bwe ndetse n'ibikorwa bye kugeza apfuye. Nitwa Sharon Niyomuvunyi, iki kiganiro cyitwa Nkwigireho. Nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi. Nkwigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio. Itariki ni itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2020. Hari hagana mu rukerera ubwo humvikanaga inkuru nziza ku muryango KMP washinzwe na Kizito Mihigo ku gihembo mpuzamahanga Kizito Mihigo yagenewe. Iki gihembo yagenewe cyitwa Vakarava Haveri, gitangwa n'umuryango Human Rights Foundation HRF. Kizito Mihigo niwe muhanzi wa mbere utakiriho uhawe iki gihembo, akaba gihawe na Human Rights Foundation. Iki gihembo gihawe umuhanzi Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020. Ntabwo agihawe wenyine, ahubwo iki gihembo agisangiye n'abandi bahanzi babiri. Ni ukuvuga ngo usibye Kizito, iki gihembo kizatangwa mu gikorwa cyitwa 2020 Virtual Also Freedom Forum ku tariki ya 25 z'ukwezi kwa 9, kikazahabwa n'abandi bahanzi babiri. Ni ukuvuga ngo abo bahanzi ni Omar Abdulaziz, umuhanzi wo muri Arabia Saudite ukoresha impano ye yo gutebya muri politike, agaragaza kandi yamagana ibikorwa bibi bya leta y'icyo gihugu. Ubu ni impunzi muri Canada. Undi kandi ni umuhanzi w'umushinwa witwa Badiou Kao. Uyu nguyu ni impunzi muri Australia. Yakoze ibendera rizwi cyane nka Renon Flag rikoreshwa n'abigaragambya muri Hong Kong basaba demokarasi kuri leta y'Ubushinwa. Uyu muryango Human Rights Foundation uvuga ko Kizito Mihigo azahabwa iki gihembo kubera ibiharanira amahoro, ubwiyunge no kurwanya gukoresha imbaraga. Mu ibaruwa Human Rights Foundation isubiramo amagambo ya Kizito Mihigo avuga ngo ubutumwa rimwe na rimwe buba ari ingenzi cyane kuruta intumwa. Uwituze Delphine ubu ngubu niwe muyobozi wa KMP, umuryango washinzwe na Kizito Mihigo, Kizito Mihigo pour la paix. Fondation KMP twishimye cyane, byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano, tubanze dushimire Imana. Dushimire kandi n'iriya fondation ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira ahangaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nkemurampaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneyeho gushima bikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu. Ubusanzwe iki gihembo cyegukanwa na Kizito Mihigo ndetse n'abandi bahanzi babiri, bose bakaba batatu bakegukanye muri uyu mwaka w'2020, cyitiriwe umuhanzi Vakarava Haveri wari umuhanzi akaba n'umwanditsi, akaza kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia. Icyo gihe yari akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomuniste. Uyu munsi Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye, akaba abaye kandi umuhanzi ukegukanye atakiri ku isi. Jean Paul Samputu ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda. Umva uko yakiriye inkuru yo guhabwa igihembo kwa Kizito Mihigo. Bivugaho cya mbere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane Abanyarwanda nuko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Amadolari 38,000
nibyo bizagabanywa abatsindiye iki gihembo. Kizatangirwa muri Norvège mu cyumweru gitaha. Ni nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu. Nitwa Shalom Niyomuvunyi. Iyi yo ni Trust Wallet Studio. Ikiganiro ni nkwigireho. Kwibutse gukanda subscribe ndetse no kuduha igitekerezo cy'ibyo tuzakuganiriraho ubutaha. Imana ibarinde. Nkwigireho nanjye nzaba umugabo. Nkwigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio.